Barangay Captain ni Kapitan Enteng. Ay, una yan. Ay, ninsamot kwarog dyan nagpartak di pa nagpataray na iti tricycle. Ay, uwan. Iso. Ay, urayak labi maringkwas gapo iti kigtot ko. Ay, pura siya tupay. Ay, nagpartak launa iti pa nagpatpataray ni kwarog. Awan mati amok akam kamatin na. Ay, nasken abagbaga amjay ka anakam, Enteng. Kasanon no makadungpar, ay, urayak lang makauyag iti day taasok anang gapo dita. Tricycle ni Kuwaro kalimbabas. Ay, ungarod maray. Uray nala pinatapok da ito kalsada. Ay, daan lang arudan day at tricycle nan. Nagpartakpay lang, ti pa nagpataray na. Karag-karag ko nam kiti ah. Anya ngay nga ta ti makuna ni Kapitan iti day tangar aramidan ti kaanakan na. Panag ko nam, mabagbagaan na. Kano paborito na da jay akanakan na. Tinakabot-but ang no, makadales. Ay na, sigurado ang matay adagos, ti madalisan na. Sana ko nga, paspasade iti tricycle tatabad yun. Papayasaan nga itong ay. Yamat ni Chief Karog nga agpasadya. Alaan namat amin nga pasaherosan ko. Isubay da ita sumungan ay. Ay, awan, aglisya ka. Amang ano, madalisan na ka. Ha, ay paglisya nga ay. Kano sa dino di papanan, isubay di papanan na. Ay, dalisan na ka matan. Ay, di na ka doon. Ay, anay nga. Anay, Uho. anay. Ay, kasi ka matatabad yun. Ay, purwa ka matanta na dalisan na ka mati tricycle ni Chief Karog. Nabihagak pa ka di Panak ko na kat nabiyag kan samat. Ayan ni Tata Badang. Ayan na. Ada dito eh. Diyan isaan nga makatakder to pa eh. Pasalsalikan to mat ngamin iti kalsada. Pasalsali ka. Kino nagpaigid ang mic, yung sinuro naglata din nung pan. Nagbayad ka, Tata Bataw. Aja, saan pa nagbayad? Una, bayadam ti damage ti tricycle ka. Ay, dakal ti damage ko ako araw. Dandan ni pa yan si Mina to'y kararuwak nito'y bagay. Siya pala mo tayo pagbayadan. Basta, agbayad ka. Aw, itahaman ti nagbalinan ti tricycle ko anggay. Anya ko mati nagbalinan na ngay. Isumit lata. Lati latamot. Oh. Kita ngamin anasaya at may, di mo madlaw dayta nakupit at ang butsuna. Sigud mo dayta. No, tinulungan ka pa iday. Nagigalaw taday. Matitinag. Nagasgas pa ijay sango aw. Ako mga iti magasgas dita. Hindi mo pa ilang sukatan mo. Sigud apintor na tulog lati. Basta, nasken nga agbayad ni Tata Bataw. Nagpartak ka ngamin unay nga agpatpataray ka anak ka. Patapo ka mo ti kalsada. Basta, bayadan na tinagasgas alati ti tricycle ka. Yeah. Badaw, sigurado ka kaday nga original akararwam kay nagsublikang ka. Ay, nga original akararwa nga ibagbagam mo nito. Ay, saus! Abda itang tipiki akararwa badaw. Kanya, masigurado kung original akararwak ti nagsublay. Narigat ti mapikay. Ado ti piki itan. Ilutang man kayo na ito'y nablo asigat ka. Pati na ito'y duwasa ka. Nagkakawang matindag iti ramay ti saka. Na, kasanungay amay subli dagita nagkakawang aramay ti sakam. Amom, noan niya ti pagdanagak amag na diti kalsada, Maray. Apay amadanagan ka. Kat nakapaigid talaga rudan. Uray nakapaigid ka. No sagidin na ka di napartak at tricycle ni Kwarog. Sa bagay mo't di ah. Kano nakapaigid ni Kabadong idi sinagi di tricycle ni Kwarog. Ay, kasta nga rod ti kunada. Ay, Jackman amo, no talaga nga amo na ti agmaniho iti tricycle bon mo saan.
Kat no nakabaybayagan at driver ti tricycle. Hindi na pala mo nga aging gaita. Saan samat nga amo ti agprinaw. Ti sumardeng ka nagpaigid. Ala, paraan takit din dahi ta sumungat at tricycle, mare. Sigurad bom asaan ani kwarog ti driver na tadyak kaya ti aglugan. Tungan, imbag mo tatoy tricycle mo tinagluganan may. Di kayo madanagan, kagawad. No siyak ti agmaniho iti tricycle. Saan kayo nga maan? Ano? Ay, agnervyos kami nga no ni kwarog tinagluganan may. Makapadisgrasya mo. Jakman amo ka ni Chief Kwarog. Mapay nga kasjeng agman maniho iti tricycle. Ala, bayan yun. Sigurado nga ungtan ni Intay. Ay, sapay ko taungtan na. Bagbagaan na ko maray. Nalpas na ko nga inungtan ng gail. Apay, kayat mo pa'y ang maungtan. Ay, saan na? Mano nga oras na ko nga inungungtan. Mano nga oras? Kano katugtugaw mo pa'y iti abay ko? At idugan day jay. Ay, anyat kakautom di tabulsam. Tapno saan ka nga agong ungit aw? Ato'y aw. Ha! Ay! Ha! Kwarta! Bilangam nga mina. Uy! Sagsasa nga gasot 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 gasot day tanggal. Ay, itad mo kanyak day ta. Kukuha mo day ta. Nagsingpit ka day to'y akaanak ako. Basta di na ko nungungtan Bagbagak lang ken ka. Adi mo unay partakan ti agpataray iti tricycle. Uy na nakananos ka kanyak ita angkay. Itay, uray nakalabugbog kawan. Ay! Binugawan ka aya no arasaas ko day jay. Kat no nagpigsa, uray aklan natitilang. Ay, sige nga ro din. Papankan! Itay kumapay Inakaw. Na, Pinaayaban gayam ni Kapitan ni Kwarog. Pinayaban na lang. Inungtan na pa yun Pachamay. Kano paborito na kanakanday jay. Ay, nusaan na nga ungtan. Addan tumanen madisgrasya ni Kwarog. Gapo iti nagpartak apan nagpataray na iti tricycle na. Ay, sigurado day ta. Kat, mayatan tanaatalan asakam. Medyo dapay la sakit-sakit na ito'y bagbagik maray. Ay, kagpaimbag ka Diyak pala makapandibang kaga. Ay, nagrigat mo ton. Ay, gapo iti day ta, kwarag. Baso lamin ni Kwarog dayta napasamakan ka. Kabado. ay, mayat ka gaya man paray. Anya mayat asasawan. Kita magpilpilayak pala ay paray. Ay, won gaya man niya. Apay, ada pala nasakit may. Handa pala ang mata paray. Dua asakam tinasakit. Ay, unay ka mo paray. Damagan pala ang. Kikita magpilpilaya lang aro damagnan. Makaungat ka mo tin paray. Kahit inungtam, di ka anak ka man nakadisgrasya kanya. Inungtak talaga Sigurado ka. Ay, pirme nga inungtak. Anya nga timbagam kingwana. Inungtak. Kasanaw. Kunak na. Kwarag! 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 Kunak! Kasta ti panagunga mo kingwana. Apay, di mo makita ayaan nakagem-gem unay dagita ima. Yak mamating inungtam ni Kwarog paray. Inungtak nga ron. Apay, di ka mamatay. Ay, nagpartak na tatricycle paray. Agpay kita. Sus, umayan. Imit Kwarog ti driver. Jay ka anakam nga inungtam ako na. Ay, urayak la na bang aran, maray. Imbag ta nagtaray nagpaigid na kabadong kan kapitan. Timaray ni Badong kumaray? Kawan, nagadayaw titimarayan na. Ningay kapitan? Ay, nimot kapitan. Ayan na ngayon. Ha? Kasano anak kadanon ni kapitan iti tuktuk ti kayaw? Kay muli Ay kasano nakauli ni kapitan. Kano saan nang ti umulay? Ay, madya talaga maray. Maday ti panagmaneho ni Kwaraw. Ay panagkunak. Rumbang lang nga saanan nga agmaneho iti tricycle ni Kwarog.
Kasta ti kunak, maray. Bumabakan adita, inteng. Pero makababa. Apay nga mintay muli ka dita. Nagngato pa'y mata kayo. Amo no kasano ang nakauli Di mo ammo ti aramidam? Ay, makaamukan a bumaba. Apay, an-anwom dita nagatidog a kawayan. Mapangkusukitan ni Kapitan dita imulian na. Mapan mo sukitan? Mabutang mat kano nga bumaba. Ay, gapo iti nakaro an nervyos nan. Iso an nakauli dita kayaw. Kaasi nga rod ni Kapitan, iso nga sukitak man. Kapo iti nervyos ko ang aksidentinak ni Kwarag. Nakadano nak dito'y balay ajak na puutan. Kano nagparta ka ti maray? Kito na, tadyak ka ta madisgrasya nak manay. Hay, saan lata nagbalbalaw? Uray inungtan ni Kapitan. Ay, diyan mamatay, inungtan ni Parintay. Ay makasarak to lang ni Kwarog iti bang tiliw kun kuana no kasta na lang. Ay, bayama, tapnog na kan. Nakababaak matlaangan. Nalaka kamutlagayam a pababaan dita na nga to akayo nga inulim. Mabisinak gayam. Ay, imbagak lamang nga nan, bimabaka mo tadagos. Ay, inta mga nang mabisin ako. Sip, Kwarog. Dinggim ko madiyato'y pamagbagakan ka niya. Nagkunakan ka bagbagaan nak tungan. Diyak nga rod, kaya't nga maisagmak ka. Nung maisagmak ka, awang bibiyang mau. Sapay, kanayon kapay mat nga agpaile. Anya ko ma? Aduti agtil-tiliw ijay ile. Siya, tiliwan da. Apay, kung mga dida ka tiliwan kat nagpartak ti pa nagpatpataray mo nga perme. Apay, nalipata maon nga angkel ko ni Kapitan Intayin. Gaputa angkal mo ti Kapitan. Apay, dida kan tiliwan. Amamuda ni angkel kao. Ket no iso ti kasikatan na Kapitan. Apay, asino ti padpadaanam. Ay, padpadaanak man ni Kwarog. Taapay apadpadaanam. Umay nakmanan ikan iti kwartakon Nagpaili ni Kwarog. Apay, di mo nakita? Apay, nagpaili aya. Ay, amom, nagado ti agtil-tiliw ijay ili kadagiti kasero a driver. Kat sapay lakuma, tasaan da makita ken tiliwan ni Kwarog. Ay, adugayam ti agtil-tiliw. Apay, di mo ammo da itaya. Ay. Delikado nga ron ti ka nakak-anasingpet amang mangted iti kwartak. Kat gaputa saan mo ang madisiplinaan. Sabali nga rod ti mang disiplina ken kuana. Badaw, apay anagado ti tattao di tatersina ni Marikwanang. Ay, damagan pa ilang. Kitersina da ita. Siyempre, adwa talaga ti tao Saan mat akas taasigaw? Kahit apay rumor ka aya. Mapanak makidamag Apay chichismis da aya. Kawang, Ay, naglaingkat. Tamumlat nga chichismis da. naangot ka ba daw? Aya, pati pa nagchismis. Maangot mo pa'y gaya, may. Ay, agpaigid kayo man. Tasak man mo ti makichismates. Kaya mo ninanatuyang ay. Tuyang, pagiwalin pa. Ay, Marikwanang. Anya ti pag-iistoryaan nyo dito tersinam. Apay, di mo pa'y ayan na damag, maray. Ti anya maray. Ay, naladaw kan iti damag. Huwag nga raw. Anya ayaday ta. Natiliw ni Kwarog. Nasaya at mag. Inala dati lisensya na. Saan pa'y lang ang mabalin ng agmanihaw? Nasaya at magtapno ag nakaw. Awanan tinapartak nga agpataray dito kabildatan, entay. Awanan ti pagnerbyusan dagiti magna dita kalsada. Natiliw gayam di Kwarog. Ay, wan. Agna kamat siguron. Jesus,
Awanin ati mangted iti kwartak. Di ka kat agyaman, tawan ti sakit ti ulom. Eh, Awan mo ti makadisgrasya dito yung barangay tayo. ay, oo nga ano. Ay, basol mo matlaang inteng. No binagbagaam ko maide, di saan ko maamatiliw. Ah, Iyawatan na ka lang iti kwarta, nakaisam kamutan. ay, Ha, kuha, ay, uwan nga rod. Ay, siyak tumot ngamin. Agrup-rupa ak kwarta. Ay na, Kapitan! Rupat kwarta ka ngamin. No binagbagaam kumanikwarog, idi pailadamo, dinasayaat kuma. Awan kuma, dinadisdisgrasya na. Ala sige! Dinon, tinagibusan di sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, masakit ka naw ni Kapitan. Taapay ka na. Isumod lagaya man dyan, makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumwar di tabalayda. Masakit mo gayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Iso nga ron akayat ko kumamakasarita. Gapo ka na gito'y nagado a problema ti barangay. Saan mo ang makasarita itata, masakit ka nga raw. Anya nga ti maramidan, no agsakit mo gayan. Tulungan ta, tapno umimbag. Ay, wala niya. Anya nga ti may tulong taking kwa na. Ikanta itinateng asidaan na. Ay, wala niya. Mala, nakagalay ti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Mare, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Mare. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaos. Wen, Mare. Kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No addapay kayat na, ibagamlaeng kada kamay maray. Nateng. Anwak nga idaytaan nateng. Kat si Daem tapno pumigsa ka. Nakapigpig sa aklang arudan. Inted day to'y damari tuyang kan Pari Badong. Bunga timula dadag ito'y. Mangted na lang arudan. Nateng pay. Nakapilpili ka mo. Kasano apumig sa akno nateng. Kay, anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya? Ay, karnilatan ti berbirukam. Karne ti baboy. Karne ti manok. Kasjay. Napili ka launay mat, inteng. Naimbag kan sa matan. Ha? Agin sasakit kan sa laan. Ay, nagsakitak pa ilang banang. Iso pakanindak iti karne. Agsakit ka pa'y lagay, am Kapitan. Uwan kagawad. Diyak pa'y lakaba ilang ti agtrabaho. Aya, kasla saan ka matan ngagsakit? Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay, kat aginanaka nga rod Didak disturbuin. Nga umay istoryaan kadag iti nagado a problema ti barangay. Ta mga no mabignatak. Ay, sos. Sapay nagado ti problema itati barangay. Ay, agsakitak kagawad. Ah. Pangasim, di mo ibagbaga.
Problema ti barangay. Tanay, ang subli-subli ti sakit ko. Nasaya at ta nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, Kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asi daon ni Inteng. Ay, apay po do ang masakit ni Kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat na asi daan. Ay, nangiti manok at iliwa, Kapitana. Agpilikan ka dagita magmag na dito'y arubayan, may. Ay, nagbabasi da pa'y, mate. Ay, piyakdan sa pailaan, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sapay ang mabalin ang masida da kita? Ta nagbabasi da. Padakkelin nyo pa'y, Kapitana. Apay nagkapuan. Kita balay da, Kapitana. Pagtiltiliwin na ngarot iti manok, ngam nagbabasi mo ti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung ngarot ni Kapitan, ta masakit. Manok gayam ti kayat na asi dahin. Kaya wine, Bayam. Tama pantuit ka ni ti manok asi dahin na. Pilit ti kadakkilan na manok. oy, nagswerte mo ni Kapitan, tayo kam iti dakkel ang manok asidaan na. Ay katwa na. Takumparing mangarag. Masakita mo tataba daw. Ika na mamut iti manok asidaag. Ay agawid ka kideng. Na, Naglaing ka nga. Sa kamot ang masakit. Ikagakiday. Banang, karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak payla ang mat dagiti tarakenta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakkel dat. Ay, apo. Ha? Aray! Parinteng! Da. Ni kumparim abadaw. Ay, umunag ka pare! Tiran! Nagdakkel ang manok na taawit mo, paray. Uy, paray! Ay, da. Itad ko ka. Tapno si Dan. Ha? Amo nga min na masakit ka kay. Tapno pumigsa ka, paray. Nakapsutak paray. Ay, ang manak banang. Ingka man partsenta na nakapsutak. Anay. Sabi Ay. ko matamaimbagan kan, paray. Ay, sigurado ang maimbagan ako, pare. Nakapsutak. Mas daawak man, Inteng. Apa ang mas daaw ka? Dagiti daduma a masakit. Nakusim da amangan. Ha? Anggam sika a masakit. Nagadumot ti kanam. Nakasla di mo kaya't ang maimbaganak Di nagpaimbatyanan iti sida. Masakitak nga rod. Masapul nga adote kanak. Imbaglakit din Taad dadapari badong kan marito yang anaanos amang mangted iti sidaem. Wen kumpare, kan kumari ta ida. Katsapay lako mga rod taagimbagkan. Dadakkelan, dagiti tarakan ta ababoy to yan. Una, mabalintan nga ilakaw. Daman kwartatan. Nagagitagayam ngagtarakan. Nay, ang taglalaban ni kalsada to yan. Aywan, agkikinamat dan. Pasino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan damay. Ni Kapitan ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay katsya ako natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Anyangay nga raw. Kit awam mo ni parintay. Masakit pa ilay. kasjay atin na to rin alakay. Dumanaw. Won, dinanog na ti aglablaban na lalakay. Inistri na ko rin natumbada aduan. Nagturod man ni Kabadong. Uray awang gayam ni Kapitan, wada ni Tatabadong. Ison ti aganawa ka dagiti agaapa. Apay, masakit pa yaya ni Kapitan? Kino nagbayag ngagsaksakit. Noon niya nga taati sakit naman. Ay, agtayag mo tanti pa nagkitak to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan anawa dita. Awam mo nga mintiaganawa. Ay katbayam Masakit mo ni parintay. Ay, way, naimbagang ngatan. Jakambo Ay, naktuman bisitahin. Tamagag man nun yati kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay.
Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua lalaki ang nagaapa ije kalsada? Kasano ko makita ket nakaeddaak. Masakitak nga ron. Ay, agimbag ka nga minen Apay apilitin na nga gimbag. Jak kayat may imbagan. Paray! Parintay! Ni pare Badong. Siya ko ti sumungbat. Apa pa? Na, Naimbagang kagadain! Ay! Masakitak pa. Permi nasakit pa ilang tibagbagik aging gaita. Kunak no naimbagang kan! Ala, sana balay! Umay ko na damagay, no niya kaya kumasinan paray! Mangtag ka manan iti sidak pare. ay, day tala ti pagalis tuam inteng. Ti dumawat iti si daem. Umasidag ka pare. Damag ko adadakkel dagiti tarakan nyo ababaw. Wait paray, ila ako miidan, kundi tuyang ka. Ha? Apa na damag mo paray? Iso ko mati kayat ko asinan pare. May sa abo ababoy paray. Uwan pare. Inteng, di ka lamabain. Ha? Ndo itid ni pare Badong di may sabu. Jacket alaan na. Jay dakkel mati itid mo pare. Tapno may baga na kadangams. Nay, pimigsa ka mo din paray. Ha? Nakasot pare. Mapsot ka manay. Ha? Kasladyak mabati ang masakit pailaan ni Kapitan. Numay sa abo o ababoy tikidkid daw na. Unya raw, jay pa'y kano kadakilan kun kalubagan ti kaya na. Saanan ang masakit day jay Badong? Agin sa sakitan. Makadlawa ko na talaga. Saan na nasaya, ti mapaspasama. Naimbagan kan, inteng. Kwa. Sa anak pa'y ana imbagan. Nabara ak pa'y laan. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agur uray ken ka ije barangay hall. Apay apatak deren nakapsuta. Nakapsot ka? Ay, uun. Nakapsutak. Kay, kasano ngay nga ro dyain lutok a karne asidaan? Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Ay, sige, ing kamanganan. Di nakiyalaan iti kanan? Saan? Taamok ang naimbagkan. Numabisin ka, mapan kan ijay kusina. Ha? Ha? Paano di manak? Mapanak matin. Kasta ti masakit. Ad-ado pa'y ti kanam, ngam idi siya. Mabisinak namin. Kalpasan amangan ka, mapan kan ijay barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Kaya ti mapan. Masadot kan sa laeng agbalin a kapitan. Masadot mo't nga ipagbagap. Agtrabaho kan, tano saan? Makaraman ka iti balunat. Ha? Nagulat ka. Ayan di balunit mo. Adda dito'y likoda. Itay pa'y lang ay nalakday toy. Ha? Sige. Mapana ko no. Day tate kayat mo. Rombang laeng, entay. Simra ka numagaya man ni Kapitan ije barangay hall. Wan, Mare. Ano sana sumra? Ay kagbalunutan ni Maribana. Kunakun kat ang nabayagan ang naimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laeng. Unsa? Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yung jibaboy yaw. Una, nalako mi amin nun. Ay, kung ano intedyo kan ni Kapitan J. May saktay so matikayat na. Sana mabalin na maray. Ay, awanan, natiliwan ni Kapitan. Agin sa sakit lagaya. Hey, Banag! Yuhu! Hey, where are you? Ada, di ko. Nakaida ka man. Agsakit. Agsakit ka? Wen, Ha? syakmat ita ti agsakit. Iso nga asikasunak mo. Ay, tutulad ka. Kaya't kumanang agsakit. Ay, nalpas ka na nagsakit.
Siyak meten, Na, ay, di nakman unaan ba na? Siyak pa'y kumati ag sakit manon. Ay, kakit di agluton, iti kana. Karne, ti kayat ko asidaan. Na, Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, pudno ang masakit ni Maribana, ang kapitan. ungar. Masakit mo dun. Ay, Siya kun ati mga sikasukin ko na. Imbis nga isuti mga sikasukan niya. kat naimbagan kamutan. Na- Ti ison ati asikaswamot. Una nga tila pang ibabaunan na kanya. Ho? Kat kasta talaga. Ano usam at asawam lakot nga rod. Kayat ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo't abanang. Pagsasaron mo matintikid kidawon. Iso nga rod ti kayat ko. Kwa. Mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga aggunay inteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga rod. Aguray ka man. Kano ka ang maimbagan? Mabayag nga agimbagak. Ha! Isong an-anusan nak nga asikaswan. Nagrigatin ti kastoy. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sa sakit. Sa anak nga agin sasakit inteng. Talaga Ang masakitak. Iso asumardeng kan nga agreklamo. na. Asikaswan nakit din. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nanabanang. Gapotay na sikaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, idi agin sa sakit ka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Saan ka nga giduron, Chip? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka magtanjawn. Nagsipngat nga rod, mate. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay nga wantan. Di mo yan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. Nukasta mabartag. Ay, isumot lagay man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady samot dyan nakatakdar di higit ti kalsada, oh. Ay, White lady talaga. Chip, anya itaramidin ta. Ay, mabuti nga kay ti white lady. Anya ti aramidin ta, Chip. Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabe idinapan kayo nagrunda? Saan ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahang napailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. White lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at maray. Ngamsim maruno ka, mate. Nilumbahan tupay. Amin naman. Takrot kayo matgaya matanod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't yan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo tin ngagsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita. Atunggal mabartag ni Kabadong. Pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat iso ti imbagakin ka, Chip. Nagturad nga garamid iti madinitata ba daw?
Gaputan mo na nga wan ni Uncle ka. Ay, badong. Apay arumor ka manang. Uy na, tasumip nga tay. Apay nusumip nga. Ay, kita mumitin na. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manin aginom. Apay alapdan na ngay. Tilanto manin aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day ka ngay naramid mau, ah. Amo ka. Inggagarak na dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayama. Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang mo dita nakatugaw. No agronda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak no kasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip nget ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod ang mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay mabuteng kayo. Awan lang ni uncle mo, mabuteng kayo. Awan mo't ngamin silaw. No nga, parang manan kada kami dyan white lady. Nagkuna nga da white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata badong tagrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rod anasken nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukuan nga aramiden na. Ay, unan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Uwan nga raw. Sige. Agrunda kami atano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot ten. Ha? Si kamay. Nasip ngat lang. Makatrang-trang kaso kan. Win Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Ada masabat ta ka, pre Chip. Awan. Panunot mo lang dayta. Anyay nga ro dahil masabat ta. Tao mo't ang magmag na. Kapre ang magbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahil ta. Ang daya mo't aswang. Kita mo. Agtumba-tumba amag na. Hoy, saka! Sa dino nga di pangiturungan kanya. Nilat gayam tata ba daw? Nagtumot ka. Tatabadaw. Nabartag ka manay. Sika ka din tayo sa kwarag. Wine, tatabadaw. Agrun-runda kami kini John. Uray nasip ngayt. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga tata ba daw? Ha? Apay nga minabinarsak mo, tatabadaw. Kaya't ko arurudan ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjek mangarod dagiti alat dito'y kalsada. Ay madimot tata. Yung karkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ah, Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. ay kanda saya at ano kasta. At naganas na mabirde. Nilay. Eh, Di kayag pirdi tata ba daw? Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdian dagiti alad. Uwan nga raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan tata ba daw? Iramandak mo da. Wano, siyak samat, di pag-isistorya niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabi anabartag ka, ah. Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Di plano, mapan ko perjain, dagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya katimulong anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, di makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo't ibibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, maray. Nay, apay ngay, kakaiso na apimbintas ti barangay tayo, idi anda dagita nga alad.
Napinturan da pa'y nga men, kanamulaan da iti na duma-duma asabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod Ngam apay aperjen na. Dadaol san ti ulo da at hao. Saan tayo lang nga roden nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti nga'y tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Da kayo atanod. Makita yun, dahil ito style ko adumanab. Kasay. Chip, kaslamot style ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tataba daw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino ka na kayo, ti kaya natin madanaw? Medyo lang nga, tataba daw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsen dagiti makadumanab? Ay, sana tataba daw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, tataba daw. Tagngalak ni Jawn, tadanugan. Ay, sige na. Jackie ti madanog. Sana. Nalpasay. Nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Anya. Wangag paisaw, tataba daw. Kasla sipat lang, matinangag ka. Iso day jayan, ti danog mo. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot ka madumanog, tataba daw. Kunak man no nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Unantay, lapdan niya talaga. Amangan no inton mabartak no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabi Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay kat laklakayan nga rudan. Kaiso mo ti palpalastog na nga may. Di kinalaing nakanwa dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayawanan niya. San mo't adim manon ti danog na kiniangkel ka. Iso nga ron ako asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanantay. Isukit di ati butbut ngenyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taison tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagaan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan ko na. Ay, uray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alapdam. Tane, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan. Agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kuanan ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitain tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran da ito'y barangay tayo. Itataawan ni Kapitan Maray. Data man na yung Jawn. Yung mga pwede tapuraw nga ulays. Kat, agulas ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa yung mutday tayo nalam. Sa pa'y puraw.
Saan makaturturog di ada pagulas ka. Ay sana maturog ti aramiden ta. Nasken asiririing ta. Uri pagbiit lang nga pa nagpilip ha. Sana ya mabalay. Saan nga rod na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka, mate? Kita ang ta sumungat. Nagdiwar-diwar, mate. Ay, nabartak mananday ta. Ay, samot tataba daw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady, ti panangkita na kanyak, si. Kat mabuting matgamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at mabutang. Ay, wala niya. Badong! Ayaw, masasinag to White Lady dito ay agaw. Badong! Ay, sus! Sakti White Lady! Ang saupay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito manay! Unno gayam ti magbagata White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukat ang diri daw! Tuyang! Ay, darasama! Na, apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na! Ay, rikam mo adagos na itari daw! Darasay ba daw White Lady? Ayan ti white lady. Ay, kamkamatin na tuyang! Ah. Kamkamatin na! Ay, nakurso na daan na ka ti white lady. Day ka nga mainta na isum ka rumor iti rabay. Ita, nagkatawa ka pa ilang, mate! Irikam mo na itari daw! Ay, sos badong. Ha! Adag pa'y so white lady amang kamkamat yun ka! White lady! Umay ka! Ada dito'y ni badong tao! Ay, irikam mo na ako, naknay! Ay, di naman budbud ng tuyang! Ay, badong! Kunak man no awan ka butang ba? White lady lang, kas kauna yan na nervous ba? Nagmayat gaya mabutbut nga ni Tata Badong, Chip. White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itang. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumahinton sumarunaw. Butbut ng tamanayin. Why? Amutan man niya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan badong. Rumor kan samay. Nagkunaking ka! Kano ka darabi arumor ka ama panagin inaw. Ay, saan itang tuyang? Narigat ay! Ang mga numasabat kumananday kay White Lady! Ay kat sigurado nga ur-urayan na kanday jay. Ay, di tuyak langin balay! Ad-adan asurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti inar-aramid mi nga alad. Ay, saan ay? Saan ko napirjain dagita nga alat? Kano iso ti planom nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyang! Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso day ta, tibaya, dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi dagi silaw. Nalawag ko mataglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Kun saan nakamot akamaton ti white lady. Bayadam dagita. Tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni kapitan. Agungot dayjay no maamuan na anaperde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanayin. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang but-butang kumanan kay ni Tata Badong, nurumwar anabardag, Chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabut-buti nga kadimot laang, Wan, mate. Iso nga rod akin nabuting na ka ni Tata Badong. Ay na, tatabadong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Jofer Anas Basit. Sound effects, June Rem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.